ข้างลาย LWF division เตมินมันมอนดิ้งตุบลิงยิมาอินาโบโลที่เข็นแค่จงเลยคุมสอมกูบอลดิ้งซีตบบอนไอ้ลอสิงสายป้าปัสยนิตุนางที่คอมเต็งเต็งเจนทุปีนางตั้งตาแหน respected divisional superintendent ting kaset pi pasol ting mun tom ma division tom ma division chairman upate secretary te khanglai te nu te lamkai vai hom te tunya ki khom jo se anai sep ma wa jesu christ minin sibai tangbol he lungdam umma ma a golden jubilee committee ten tuni atom ni thugen hinga I seo zong ka kipa a kamasanga pasol lin again noa ke again carrying gen non silen ding me me ai chi nau wa ka sia kipanin ds bun again a pasal hawin again a buhangmin thang again a bisopan again a ama tenget mo tengen dinga tu ne ai ki se ya le lam khara jong ka lung dam ve ve a lam kai vai hom te kunga lung dam thu ka tu na hi tangwa lai helen tu ne ho bangin ki za lam le nga bhoi ka sa na wang mo pha zubli imanu in ka tun siang le bang ka gen woi mang pan zubli da khat mu na ai koi kya aban kum som lenga dam zo non dimo dam zo non lo dimo kum som le 75 alom ding hi zong le tunin upa phabep khat pasol phabep khari tanaki non lo ring ka siwa ki pa thu ka gen wa zubli khara tel ta ya mang pan thu pha I pi mo pe na ki pa lo khadiu kada tuni itate naute pasien kada alam lan te mu the ginga pasien thu pha ai pi hi mizoram te la pol bang ma hi ton non lo mang kang te action bol bang ma hi ton non lo mang pan ai te zo mi te la ke hal thenia thu pha ai pi mang pa thu pi nak pi hi vai hom te lungdam hoi ka sa a special number 2 su na hung sate zanita khatbenita tunjo ang sliding te mirang te banga izo la sa thai te hi miam phate hiwa tuni in ham phat tung tong lai un Guwahatiya MELC Manipur Evangelical Lutheran Church Guwahati kichi MELC Guwahati kichi imodi de tolu upazam zalamin nita naini in baibun panwa khon khian na le phon do na ang neta a ma pa kong lungdam thui tu hi pasin thu phai piu le abana chennai lam zonga tikal son kya ringa metropolitan lam hi delding a hi to bon kine ya tuni in khartuam khasom nga le khoget hinon talo ringin khasom nga le khoko mangpan ai petawa division sagi mangpan ai piwa sangin khat ai piwa missionary sang setting to missionary ta teng to somni tulelalin ikemwa lai seng tho sang nau pang som le get ithum pi lelalu som le get tu lai ta in sang nau pang inewa office a zumpia asem som le li aki oma pasien hagau por upa zale somthum pension te to inewa apiang tha sit se upa zale somthum inewa mangpa min ka pare hi tunin project mili atowa pasinin project a ko oriental pu upa zam khan pau tunga pasien na pasien akhut upa zam khan pau tunga bishop tunga pasien akhut angama ningkum kum masain akrol telin IDPS telin IDPS te si zong le
training tuam te silpie tuam te ki pithin tu kumin zong korol khat le lak som thum project apan san muringa opta manin mangpa min ka phari project coordinator manager polusia ka hing di mom le upazam khan pau dingo he atowe khud beng wa ye am ka hi korola hing kai ro tun korol khat to lak som thum bang ka chi hom le cha lungtang boi hita flom te finish missionary ten lak som thum e koi pita ate duty bang thum ding kipa thu tun ding imang pa itunga lung kim na pule akorol la hang pe di hi lung nel siawi idiuti thum bawi bishop thum pi bawi director te thum pi bai project coordinator pu thum pi po le tunin tam school bien ne ya tailoring hol khui na kinaya idps te nume bang zai som langa velin training ang bolwa computer ki jilsa hotel management ki bola press and cake industry training ki pia driving ki bol sa gari sim ding dan ki training sa painting ding ki bol sa electrician ki bol sa anovo no ki home emir city mangpan thu phai pna tunin thum na lai wawi igam zong hatum zong mangpan apb dinga city langa metropolitan langa mangpan thu phai pe to dinga zangnom din foundation stone ground breaking ki zota asing so te tungta molum ki lam lel zoding hita bazang ki lam lel zodi hita toiten ki zo sion tu hasunga ki pandingin mangpan thu phai piawa ate duty pen pasin ko ki pa tu ding ye hi zum pia sem ding kala kha poimoa numeite kala khat kilading numeite deitum ki bola executive meeting hi 13 ding a hiya lamkai te kol jinding zin extend ki bola khuna ki confirm ding a hiya kila be ding hiya dr m thangboy alai butela bang teng boi pi lela ki om hita tunin pasien thua iba sablo na dingin bible thua iba sablo dingin keila sim thei ka hi ke upa ka hi ke lcc member ka hi tengin tam theological training is admit ibol diu lukhunel ka jong isan diu thu jong ithei be lab diu junte te ya class ki perform hita tunin dr m thangboy angha pana hile admission jong ti hongbai di hita tam na ngai vel wau pasien thulama nei ketalo hi jin ke ina lai ka sim de chi sin lai bu nang la dingwa admin nang bol dingwa na minu kumai dinga ina lai nang sim dingwa vai homte ngai sim nu zo in semester aba nang ki bol dinga lukhunel kai ki hom dia hi sunday school exam zong ang hoi to ta pasien thu phai pe to baun du thu sa ma hiya 11 12 science and arts so university ne ya tam Lutheran Theological Institute ne ya peito helen college of university jong ne vai chi du to sam tam pi ki ne hi tunin office e kadam li lewa na thum pi naw to korol li le laksom kovel budget ki bola hiya coming first executive meeting in angnam det kyariang khum siang le hi budget nong ki phong ding hiya auriten jo on pin zota ki pui hoina bu ki zota thu pass bu jong assembly a budget thu hal lo khat ki boi je in kil ha nai lo hiya executive khum siang le hin kil ha ding hiya kum som thei to ba pangding ka chi lain ke jong kum som gu a kanan lu do ta kum nga mai pasol na sep thena ding office ka to thena ding kum nga mai om ta o na lu tha sa minge ka gol ho bangin kamabana kum som le kum nga be om la helen at least kum sagi be om na la le chin kada ma
ngai sun vision plan tampi kania sem suaman ni kamo sem suaman lo ding kamo kapil ta sia kunga mai kania kunga sungi bangsipal la di hai vision plan tampi kangai suna ka imut masangin MLC mabanding lunggel na in family tete jong ke kumbaloin ko omwa 27 September 15 MELC day kichipen MELC Day of Prayers MELC pumpi thum na ni in phung ding budget 2027 budget a lak ni vel koi dingin tam ni khoin dunia ki kho bangun division teng non dingin gadi ha dingin division a gamla more thalon te tun zo na dingin transport free in koi pi dingin neleta kining ching sari 15 September ni pen tamuna horzong lam ngai si hoi ta talpulin pha dingin present worship team ten live in gikal tum dingin division superintendent ten thumna lamkai dinga tun more sunga thum la teng thumna inei dingu abana khum division tibol dingin nikhat mong day of prayers alam thai lam ding lam na vai di bia la sa ding pasien bon ding akilia thai kilia ding akap thai kap dingin nikhat pum pi thum na ni khuin hitui tamlon pen ni khu 15 September ki bol hella hile imang pai la mahing ke kya maile imang pai ko lungdam kya maile hichi khop no lo bi hichi 26 15 September budget til khanon sia 27 budget ke ensim thai sia February 20 khabilain 20 February nin tanai ho bangai yenwa inale pu larduma lamkain state day of prayer bolung kuan khara nungaten drum set tuma nungaten guitar la tumwa YouTube state day of prayer ne pu larduma thugen teng mipi pasien phara lama kola kolwa khuduma bible doma thum na ne a toteng bangding na state pasien lungdam loading la bangding in state in thupa tang loading la thum na tuizo no lo thum na tuizo no lo la tuizo no lo tunin nunga tang wate panila kyari MELC day of prayer chi in Ezong sun khat be zan khat be sun no chingam sim nai go in ki pan helen nai go nai som to ka tu nai khang lai te na bol bangin alam thai alam akilia thai kilam mang pa bole chi ka du sam den pe igama go ta hagawa min na le hagaw lung tang sial na khat be non ta sia imaban diu chu saw pe DS sagi ten kon da able pu helen men speaker in bishop hung pang helen pasien bon apoi mo dan bishop in hungen helen thum do bin la jong ti gong fol sa in oi de win hing kilem helen apan mo le zai on la ki te jong kilem helen kilam do ne imang pa lung kim ba chi tabe na yen pe na ya MELC pumpia khosom ngale ko ku hitawa bang lo le hagawa halthana Divide la tung thai de thu jong ngai ding no lo thu gen ding so no lo la tui to khat jong no lo hat tom china la khat sau sading khum jong vel le no lo ri pasien phat na hun kin ne no lo ta NCC secretary in the control mo chairman pa na kha mo khong pute jong ban khata Simtang tumte jong ban khata tunin hatto mo po jong tunin kingai sunu len hap ka khat kar khat sunga khat ve ni ve so pasien ki bia na hun imulai un bangding la sa ita seding la nunga tang wal te jong
tom ni tamin posi hing ding bulen nu te hat lo ding pan hing laun chino ka hi kum som sagi ichil lai bun nu le pa te ngan se ding ma ka velai again jota la world cup kisan kito na kasa world cup across on ki phalo sumdong ten angzor in kuang kupan top saro ai jong ka ko su pa ya bagran nang ilana top sa sumdon ja lagi samo pasien phana lagi samo to ho na no bolu le ki su pa ka hiwa evangelist te pasol te upaten jong thu the line kangwa zo seng ka lo piu pasien phana be mi piten panila lo le mang thang di hi pasien phana kun mo no lo di hi Iran gama boina botan khat ki me khel aki chai di lel tunin igam sunga banglo le halda omge upate tunin upa khatin umwa nangzia hatum sunga halna opthedingin upate basolte evangeliste nute pate keizia hatuma halna opthei kharing si in thumna kilan wawi MSc khosoma le khoko halna angtun thedingin fituingen wawi halna angtun thedingin pan lawawi upa damlo upale LCC damlo LCC te damlo bangchine halna tundi na ka sahi nute pate halna tunadingin panlabawi thungen bawi meti galji main thungen sawi setan galjian thumna nei bawi thumna ko teng ki khasiam ta athum dingom non agawa satang tampium hilo mo missionary somni ne hilo mo tunin hagaw gala hagaw saltanga teringa thumna patyanga I halthana ma pakungen wawi kalomten anamasi helen adien project ko auditor bu upazam phat paule kasepi director mission le bisopin ana zara helen missionary na sepjong bangdinga foreign ladi hechi kame tunin laksom thumle laknga upazam pawin flom tearing na pasa ta kakipa hizolal hagaw mang thang huro na dinga bangdinga foreign thanla hi he hatoma kiching hilo mo office kiching hilo mo bangding mite adingin mite manglu khuding le mite kipa mandingin foreign te chom sa in missionary som de chinom kaita training ai bol pi tewu gilkel dang tana ai pi tew dan dita okay to chu kaphala hinan le finish Lutheran hatum 10 overseas 10 NMSI 10 ICGM 10 kolle vaitele mi kang 10 missionary fanang bol kipa man ama hop kunga peding nakasa MLC ki pui ho no against the ecoisi ulen kapone senja ke ejong ki pan hun hi ejong I tho hi bangding ni tho sa to agaw mang thang mandingin ikipat ding chinmo ka since ki helam dang to kage chengle jinga kastapte office ai bulu zungom ri hita hai na ngai sem bawuni kagen ngamahi mite manglu khu bol ngai ele ki bol vai chinum ka siren kum som thule kum ni boi piwa Tripura ilut kya wa lamkai vai hompe criticize ka policy tunin ke area ke in maya lungting le ke in maya tul khuteng ini hiloma tunin kunga naikal pung makhai sela
แม้บางขวงแต่อิมฟิลฮิโลมชินวมกันเลยบางไอปัดดิวละบางไอปัดดิวละกลอนีเตนเฮดควอเตอร์ซาสเตนังบอลวะมาร์ซีในทำอังกอยวะกะกิปะกันวะฮีอิมานูเอลเตอังกิปันแกวะตูนไดตุลปุงเปเลมิสโซนีฮักิสุยดีงะฮียตูลสุมิสโซนีปันวะอินสุปันวะฟลอมเตICGM เต NMS เต CIC เตเรียงกับบอลวายบอลสวายสุรสันปุลขสุงเลไอมาอินสุงตูลสุงมิสโซนีไอมา local กิปันวะกระดูทุสามไอมาตัลก็มีเจ้ากูงาสัมปูซาบอลดีสิชิโนกันอีพาสโลเต็งอีเวนจลิสเนติงทุนเซมเต็งฟิตตาอินคุยบายฟอร์ซาวาวิพาสโลเตอีเวนจลิสเตกะฮัลลานาอุบังโลตอมโซหิมัยเทโลซอกตัมปีปีเบลวาวิกินนาโตบอลเลยพัศยานินทุพายเพียงยังอุนิฮิเวอุปเตกินนาโตปังวาวิอีพาสโลเต็งแฟมิลี่evangelist and family lung tai sa vai kon sa ngam vai kal son sa ngam vai finance crisis om dia ki sa tu na lungo kim de tha siam bawi sem tu te phamu khat kyo ma lo su pung pi le din na pasien buon su pungning igolin na semte kara sanga bele sang sagi bele ompi bele li pasien mong ding din na to bele li sem tu te hat sa di kon ngam sa di ina bolu hatum pungpin MLC office tung tona endowment fund drive board tha kya ding kum som zo siang le api chin zo siang le to endowment fund to sem tu te tutorial na plan su hing kya ding MLC kum thupi kitu non lo di di tanai nam atoi sang hi di tanna kum thupi kum thum suol di tanna umlo pia bang sia pasen nam atoi sang di tanna pui mo hi tuni di tanna kum thum suol di tanna thu tang ko ding inam zala lo na dingin inam ba sab lo na dingin di tat sian tho lokal akipan san di tanna insma akipan san di tanna to intilama di tanna to pasin tuang lu dam sen nam toy sang pasin ei toy sang LCC sunga elwa sunga khanglai sunga inam ton tolda le inam gol noa phala dan inge chiangin o pasin teng akeng vai zia amit to zia khut ton zia ki boi ki hilopia di tatna tasam zia upapa LCC te upanula member te ki sia se hilalomo bang sine pasin na matoi sang na ding di tanna pui mo hi nule pa di tanna kilam pui mo hi kum thum sung 27 22 di tanna kum thupi gending di tading irung kilam kusile mangpan eno toy dinga mangpan eno sa kathum na hiya ka vision plan pin to atule na hiya nangai raw zomba nangai thraw zomba hinala ju ikipat thaw na kum som ku khanglai te hita program vaigon ki bolain ena ki dongle devren nengkhal lal milun ds isin tam thung geno
Reverend Kapkhanau DS Moran tam thung geno Dr. Malun tam thung geno chin topic AKP hulen tum ki gen che le chu topic nga chu to inlam ki le ri na hiwa nom to mama ring ya isong le lam khai ten tam topic APC un bang pen atom ni ta abang ki gen mo ri de ka sia ile zong pasienin lem ei sa na bang ki kum niwa tuzanin tusunin biswabin fore ki bolin thu na sort gen lori ai ki chi chia e pen fone ki bol wang la lo aja kade de kang gi di sa ba we kum thu pi mo chia tu tu mi thu pi yo tan ni ka thei tel lo khat oma lam kai te kunga permission kala helen to proclaim the year of the Lord asiwa ta confused tana ang giel piaun to proclaim the year of the Lord apostrophe as a kholkya ha boy ka ya khat me ti ha mang ha ma man atop ton ma hai ba kan ta atop sadan deu hi le year of the Lord's abana puten kharom china bang om hi ban si woi Lord's favor pasien dei sana pasien pom na le pasien lung dei kum thu phong ding in sia ya pasienin adei pasienin ha asa pasienin le masa alung dam na le akipa na kum thu phong ding in sol ka hi sia tunin tami thu hi lam kai ten against him ta when of asin kup dinga ke gi pe wa ka sia tom no khat yolim khat diwa BC zangale som thumle yet lain Israel Judah gama Sultan na kile Jerusalem pul pi bang tiang simta ne suita suina ki thang bol na ki thang tat na ki noi se na gol noa phala na Israel gampong pia ni te no ne na le ni te eng bol na offline ang kaptawa gala kimana ang kile dama tengin ta tengang lo tawa o mang pa nami siang thawa kimin vo te kahi suama namun siang thawjong tagal teun ton fil gopta hilo ama sin jurate ang kaptawa isain anapun mangpa lungdam kum thu phong dingin gen thai te hu dingin saltang te zalen dingin mangpa lungdam kum thu phong dingin sathau nu ka hi chi isai adu tu samang gen ta isai som bu le thuma ba gen nei atom na mangpa namina kilo sa hilo ka hi wa nami te hilo ka hi wa ma chin ang ta lai on isai bang gen tai o mang pa van te po kesa ilen van po kesa ilen hing kum su mai la chin o isai som bulali ka van te po ke in sinai mul tunga nang pe dinga le thu ke hora tun the tampia ke gimne ta nang pe bangi tunin ko te kunga hing pe mai la chin o chin isai adu sa bungen ta alam lian thu pi hingki hung ding sia Emmanuel ding ki musa nanga dingin hun buat hinon si mang patam Emmanuel tam nang ma hing pe kya di van tepo kesa rend heaven split the heaven van hing po kesa hing kum mai talichin o tunin namun siang thau te zong tot chirin omta nomi nami na sate banglo kata ma ala sia lai van po kesa in hing pe su ta no mang pa silai
tom lamin gen to 400 silence year kumzali pasien tamal kimu na mong omnon lo zon kunga thuang tunga kirap khaw sut ta hilo ding thuang tunga tom sa tawawi jesu ang peya Jordan luya John Baptist abola in van te hin ki hongin van baku hin peisu aliang ko mo hi van hin ki hongin tam katapare ta hi kalungdam na mama hi athung I won si oang peita isai vision isai dream isai omang pap van te fuken hin peisu maile sina si pen Jordan luya ke katapa itahi sia more DS pun again na Nazareth manifestos Jordan luya pansanang pora gamdain saloma ministry na to ang pantaa ay sunga Kaparnaum silba ang bola Nazareth ang bola Nazareth abol ngai na bangun asia sinagog muna pasien diete na anay wahya zurate israte justen tanahin pasien diete na ang leseun sinagog ang kikomwa bang boltawe number 1 na Psalms late lakat olani lang sao asinagowa dahil single sema passes kichi Deuteronomy bungu apen alo thailo Hear O Israel the Lord our God the Lord is one Israel O Israel mangpaw pasil hi ama kharahi ama na ibangin compulsory laki sa azaw sele O Israel ang siriu Deuteronomy bungu sim tete liu kumso sele bang bol kya ka wei 18 blessings kichi gulzol na som legete ang sam kya ringwa compulsory tam gulzol na som legete amaw thukipet thu phagipete ang simjo siangon mosidan bu ang kidom dinga kharin ang simdinga Hebrew ha mahia inalejong kharin Aramaic ha ma translate ang body compulsory mosidan bu ang simjo siangon siam gaute prophets de lai bukhat ang ki phen kya dinga to mi ang ki simdinga to prophet lai jong Aramaic ha min translate abol kya dingwa ang ngai dingwa tayo sele hi hunpi inkine ringin hunpi ang zo cheule kharin thum na to azodi kumko synagogue Jews de sil the order of worship chwai anahia Jesu hi margin bang visitors bang ahilo le mitu mahilo le khol jing bang khara hi synagogue ana ho zela I anabang khadan ileno nang pe len tunin tam nang simo cha isai lai bu ki jel pen lai bu chi the ma scroll pen hi ang pio ya ang pia siang le na sempan to isai ang bang khat siang in unscroll cha to lai bu sabun ki jel pen aman ang hong do scholar ken again na tup monga asim hiwa cha kharin amu che hiwa cha anyway humlang khol sa tawai tanahin scroll ang hon ta in bang gen tai ikum thu piu izubli thu piu ang sim do ya scroll hi tulai paper laki bolta thu lai hinin isai lai bui lai bula asama ya ama kumpite family kumpite
ตาเตกุมปีเตอินสุงมีเลงเตอินสุงมีฮิเสียอากิลโจกิจิวะอิสราเอลบูทุกิเปตอากิลหาดีเฮีย scholars mi sem mi pilhon suile tu lai chiang in Israel bu ne gil na sum top su 1 million khat man ba chi to scroll people ami ang hun do hi ang sim do pe million vai te ku khan tan hoi gen ding in sathau nu ka hiya mangpa hagaw katunga angom hi mangpa hagaw katunga angoma amal dungtang hasete sudam dingle saltang te kunga sotat na mitote kunga mitwa na pedingle saltang te zalen na pedingin mangpa lungdam kumthu gen dingin sol ahing sol hi si tujan pu hamin thang gen ta apekia meeting tengin tam banggen do radio se meeting teng mi da tu tunin tam scroll tam lai bua ki giel khu atang tung ahita hi aget do nom si wangin to ki gen pen khu ke ka hita hi tam gen dinga ke sa thau nil ka hi Old Testament lai hulai in thau kinil hi thau kinu hi thum an oma to pen zol nei te an hiwa kumpi te ne hiwa sim pulien te anointed group thum chak hi thau ne kinu ya tam te saltang te zalen sa ringa tunin ke sa thau nu ka hi munnya bisopan salmonang nei ta su koi thu gen kha jo de ma pasol pu non upate na olden cheun olive thawa thau na nu hia ko a ho ngalwang thau kinu hi achis ni ve sen again ke tam thu gen dinga thau nu ka hi saltang te su ta sa dingin zalen sa dingin mit te khom sa dingin el bai te lam pe tang thu pasien lungdam pasien dei satna thu phong dinga thau nu ka hi Jesus Christ ki chi pen last name hello hiyo anointed thau ni tu lai scholar tele student ten bang jang tawe Christ isa sangin Messiah isa le Old Testament to linking jawa cha hi Messiah ang hei sim sim we ta kum su fosi khat big ham khat Hebrew ham ina le Jesus Christ ki chi pen amin top na lo ya milanga boida wawe why bang dinga ke thau nu ka hi he ang si ya migin the kunga tan chin pha gen migin the kunga tan chin pha gen di migin the ki chi bangla puhangmin puhaw mo he khan zanin anggen ta migin the chi koi te hi wa ne chi woi nu te sumnei lo te mo le sumnei lo te kunga tan chin pha gen di what about sumnei te kunga tan chin pha gen lo di mo more ds in again jo wa dang ka thu hi lo hi migin the chi pen koi te ho be oh sina dingin ha jo sinai mo pa toi jo singe mo no toi jo singe mo gon jo sing mo pengam jo sing mo oh asin kang pie zo lo kang top zo lo pasien hi ding bang ta sa zo lo aleng kam hung pun ding ngala Joseph Arimathai le Nicodemus ki chiku migin thi
mi hau sama ma ge la hiya jesu long tang singpona atun zowa agim nam tui sun gel pen kumpi te ki buina thau ki zungza changin tamzo chiwe hinale again theina gel pen bang he che len gam bang chi pang che sen pen ai zo lo gel la longing ne city ma angai ngun again theite tunga tunin sartana ga sadin ka ich dangka som kan ne lo te ki koi lo la siang tho tum khana mo lo le Matthew som le thum som le nia ane te pe be la bum dinga ane lo te ke la pi ri hi e hon sum merin tur kha wei itek lo hiyo pasien thua lungla lunglu lo lunglu la lunglu man thai lo te theina kila pi dinga angai te le pasien itela thungai te ki pi lo bi china sum thui koi lo nu te pasien thu gen na tan chin pha phon dinga get na tam te zo sudam ding gen the te sudam le hang pe ka hi tan chin pha chi ba kya ta le de le what is the gospel pasal te what is the gospel of the full gospel vai sa thu mo le sang na pung te what is the gospel the full gospel papu gospel litia gospel bang hi vai che pasien thu phai pe le cha again Lutheran Theological Training Institute ilut lo po male pasien thu tenglo apsara na pe siang ni hita tan chin pha bending a sol ka hi achi gospel Mark Matthew Mark Luke Johana gospel pen bang gospel at diai bang gospel ni wa chi we solta polin again gospel pen atom Jesus again gospel pen atom emirsin assembly ai pasipiu he wa min thang to bu thang len kham to thang boi to bishop le director to ibol te riu emission ibol te riu pasien thu te riu thu bang chikigen chi te riu what is the gospel of the full gospel solta pol gospel bang Jesus again gospel bang tam tan chin pha saltang te zon ingboita khulanga misudam the kharom khulanga mimit to damsa the kham zone in solta te anaupong te sol petawen khuna kigen pa kunga ang perin kichipa mesa kichiku nang mata ma chimbrong taw khateng jong kon pa iyo ma pa kalam kai paul mesa kichi ang perin kichipa sa nang nahi ma ahilule midang kangana le chila Jesus jong gilo veve namu hi mitaten ko mua jengte keng in pe ya phate rama misi kai to bagen taw gospel what is the gospel the full gospel nu te jong pa te jong khang lai te jong bible thu hi fai ta no in sunday school apar ki pan hiwa tam lai siang thogal silna lai siang thogal simna vayang ki bol cha fai ta in son cha da palawa tunjong small catechism kichi Martin Luther in angle do large catechism tachale concord tachengle small catechism hi nei che da poima yena a basic Christian kisuni sa je simno office me na poi morning lawo tu ki rong tu achi changle lom te rang khari ngai sun pai wa upate jong hing simbol le emit hing bol le pasien thu thi te wa pasal khat achel men pun na piele thei talo
ina tuna aman zonga bible pen khat amu kha sakhi dang ta tuidu go bangin kahina mang pana a bible khup kyanin okay pasini ni tang tuing kuan gol panzo sim su pai sakhi tang thu 30 minutes again sakhin bil ni ane ya na kun ni ane ya kam khra ha oma mang pana thu gol sa tai to te to ki va no lu khovel chang kam ta benediction te jo hai non lo di sore ho bol non lo di bible thua sal pan get kha ani jong za thu gen pasal pan thu gen jo akum su ta khang pe kharaya no bi khang pe pastor putu ni na thu gen chu khang to ta luai nge chala pasal pan jong hudam na khari ba cha bangai chnu hing gen ve chi na thei chen pen hing gen ve chi chil sorom le gomura nu ba hi lo lam dunia ka thei Sunday school a khang lenin asi ko na sorom le gomura nu ba hi lo lam thei be stage hi mo cheni look a lele nel som le thuma pasien lengam anchita hu jesu pasien lengam tan chin pen khoranga zong gen ding ka hi mo po na ka ne tam gospel tam misite tam saltang te sortana thu pen gospel ke tana sol ka hi na pen khoranga zong gen ding ka hi vante po ke in split the heavens then the heaven vante po ke isai ngai nget mu ana get pen gospel ke tu ni in kana kang ta a tammai ma hilo ring a hi khorang te jong gen ding a sol ka hi kon ding ka hi Israel ten Jews ten anna thai ma mau pen isai som thumlenga li saki ni chiang le mang pang pe dinga vai hom ding hi len ang phudi chip pen isai som thumle nga li sagi sum pen any Jews any Zurai ka Israel ki chip khare ba har anane huwa ni khare le ba hat te ni kha ni chen one day ni kha ni chen ni pasien hu uli tuni Sultana Sotana gending ketana tang peita hi Zalen sadingin tusun zanila in gendong tawa dipinon si wawin Zalen nadingin Leviticus somni nga soma kum som nga chinnan jubilee na bol deu hi chel secretary pu ke tusun ma majong tanakana poison ya chairman secretary to dacheng bang boli wai ma dachel achal ta long phung di ma ka thei sia mung tiana puangmin thanggen banga officer mung jubilee boli ne hi taule salpon na da bang ting hom khai sumba teng hom khai sumti pate jo ngai ram na phon di mo alu khon ma thei lo mo pu cha puangmin thang tu ya na ang counter su no mo tho salpon na da sal lo ding sumba te kilha lo di la bang ka na yang chia koi khara di ko tana la porsa ki mo to ma jubilee to bi koi lo kum som nga chin sing le tusun bisopa jo genta hing jumping tari le Israel te Jews te Juda te Jeremiah na tang ko yo ngai wo kum sob sagi Babylon na saltang di hiuche san mom kai lo
akum jong gen mo le kum som sagi na sal tang de uchi Jeremiah jong su khau ve ve dan hi ele Jeremiah kum som sagi chi le Babul na kum som sagi ma sal tang mo we pau ang khan pau bang case mo ri sal tan student hi ja kadong abi achele no langai su Sunday school ami ro ei mo chi si ko yo juraten sultan nan ni khat milim gamdang pasien bi ji khat sabbatical leave apelo ji kum gu sung lo na lo ring wa kum gu sung gam tan jang di wa kum sagi chengle na kholdam sa diu hi kum som nga chengin aun pin na pekyariu hi Israel ten tam dan tam koven tam lo pen pasien pen serious ma hi chengle ngai dam hello kum sagi na gante free petalo single go gam te jong ganta te jong so te jong kum khat free penon lo kum sagi penon lo kuming tha kya kum get abol to kya kum gu sung abolu kum sagi na jong ane pheu lo jong sing jong apwa pheu kum som le kum li theitalo sagi ve mun som ve sabbatical free zalena akelo jeun gamtele gamsate ki ha kang ringin no ten kum som sagi bablun na peitawo ganta tele gamasing kung lo paten kum som sagi race abol ke kaimo bangzin pasien athupi serious ma tanahin sumbate free to chengle saltang te free katom na ringin mito elbaite gospel tan chin pha jesung pe keng wai te pe ta pha te dam ta mito te dam ta metaphorical achia english ham metaphorical tunin jesu again na a metaphorical spiritually physically again na hagawa mito tele hagawa elbaite hagawa elba ken koi ken tong te damlo ten tunin kaya ki pansain damna namutari hui elbaita ta tele mito ta tele misijong kai thoin om tari ngi declare ang phon saltang te tuni in ke no ho dingin hing pe ka hita hi ke kang tung ta hi gospel of the four gospel jesun aget khalo khatpen solta polten anget be hai chile asina angen aile tanchin pha ichi pen ba tari sang naw pang ni kamaya to pau pule mangkhan paung dong kya wa nge tanchin pha sin bang teng ho ge pau tanchin pha na ho ai do mo ge le microphone company ge mo apule aboy setan henko sala tangte tando dingin keitana kangum tahi mitote mitdam tringa zalen sain omdinga tunin setan galzo na dingin da kasahi setan galzo na dingin tunin kei tamna kangum tahi Christmas line kozong tana menzer kabolwa Jesulim naunge nute Christmas line ilung simwa ateng kamlo bena Yesu payun mangkhan pa kunga to achiun Jesu mangkhan pa ang sim dungleme Jesu ma himama mi sem mi phapen cha ang toy payun ngi kum kyao Judas Skyrock khengwa un chi kya ta we
Judas Iscariot he mutamori ngoi chila kharin o Miguel ha zelam sema zelang pe tiao mang khan pau nom zela pau boy na golo zamu la athai sa hi khala thei ke lo tau sa khatpa long lim ke la gari ta cha tau khen kheu le ki nei the lo mo nang koi na gang the lo re jesu nang sim pau za ke ka ve chi chi that's all katuam lo na si zote jesu bang samkai akhamul ne gajala ki za drop khat si san zote jesu Sunday School Union ho kana gen ngam sia naw pangten tua khamul kai jesu ang koi diu chu phallo ka be tunin gen chem Catholic no bule na lum tha sim Catholic te jesu lim no I don't accept